Show me can you fight? Ngiyashaya iqopha mina. Nginoma phansi yes kodwa makunento ethi kumele ngishintshe nje fast phela konke kuyaphela nje ndaba umoya phansi le thatha ngibekele celeni yashana kodwa ngiyabhonyana ibhadi angibhukudi mangilo yabo ngoba ngenze inzipho ezifishane kanje hlala nge-red wink yabo nje uma ufaka inzipho kumele ukwazi ukuthi ufinqe iqopha yabo. Are you married? Ukhulu ukuthi unangxaki ngokuyohlala emzini xa songekho ayisimile sakhaya unenkinga ukuhlala emakhaya. Mama say Yes baby. Kanti inkinga yena emnganaki mina ninaka umuntu okwi-background ithi into wena kholela esithembeni mama. Yebo ngiyamazi umfana guys, ngiyamazi umfana, ngimazi kahle nogogo usuyangitshela njengendoda ukuthi njani. So nje hayi indoda nje mina ngiyayazi ukuthi njani, ngakho nje ngixakeke kuma-relationship yami ngoba ngiyayazi. Ngiyongizwa nje mina ngithi bengazi ukuthi uzongenza kanje ayusuke unenhlanhla ngempela Dinki uma uthola indoda nje e-right. Mina ngichazela ngomfana ukuthi mina ekhaya bangitshela ngomfana ukuthi indoda inje ukuthi bangibonisa amabhilidi hayi angikwazi lokho. Bafana benzana inyongo bachamelana la phezulu ekhanda bachamelana sisikhakhayi. Ngikhuluma ngokhakhayi. Amahle ke lo bethunani uMabiyela intombi esiphathelwe nguMpumelelo Mseleku kule season intsha yezingane zesithembu esithi ke ngomnye wamantombazana akhe kwaye yena ke uzimisele uba uzamtshata. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke amahle bethunani ebe live on TikTok esithi ke abantu bangambuza imibuzo nabafuna ubuza ngantoni kodwa ke bangambuzi ngezinto ezidibene namagama abantu. Niyazi ke mos abantu bafuna ukwazi ngoTirelo baninjani noTirelo senidibene noTirelo yabo, but ke akafuna uziphendula ezo zinto. Apho akhoyo ke amahle kwaMpumelelo okanye sefletini kaMpumelelo ngoba ku-background uMpumelelo siyamvethetha and uzawude angene ke nalapha eromini sibabone bethetha phinda athi makazotsixa engathi bevulelwe kwanguye. So bakunye ke wow uTirelo ke nake ebeseJoburg and ke ngoku uTirelo noMpumelelo bakwi-long distance because uTirelo ufunda eJoburg, uMpumelelo ungulo use-KZN noAmahle use-KZN. So uTirelo uzayiva i-long distance. I think i-long distance leke yayibethe uVuyokazi noMpumelelo nabo. So kuthanda ubanzinyana no wonder egowa kangaka uNomtiritiri. So one bayambuza ke uba abazali bakhe bafila njani okanye ifamily yakhe ifila njani ngokuba ethandana noMpumelelo and uMpumelelo efuna umtshata. Bachaza ke hayi ifamily yakhe ayinangxaki, umntu ke onengxaki ngutatakhe but ke kuzawude kuthini because umntu akakhethelwa uyabo. Then ke uyachaza ke ba usafunda njengoba besivile ke nakwishow. Enye into ke wayeveza amahle njengoba nivile apha kulo live wakhe kukuba usuka kumzi wesithembu kowabo ke noba ke bilikhaya lesithembu wade wachaza ke noba umakhulu wakhe wamxela ngabafana uba banjani. So ukhangeleka ingathi ngumuntu one-understanding yebabafana banjani njengoba sede athi ke sana bayachamela umntu nalapha enhloko kukhakhayi. Ude athi hey ngekhe simbone yena elibele kukhala uba abafana bengalindelanga ba mfana ngenza lento. Aqombe nobubhekisa kuTirelo umntu ebekhala sithi hey hayi sana ugowiswa nguMpumelelo. So inoba khona inokwenziwa ngumfana yena nomenza akhale because uyababona
okanye uyabazi abafana banjani and waxelelwa uba abafana banjani. And ke saneqani kwala video nimvile uba uthi u-ready for action, amazipho akhe njengoba emafitshane nje uhleli e-ready for i-action. Niyakhumbula mos at the end of season 2 ezingane zesithembu uTirelo noVuyokazi kancinci babambane ngezandla. So ke uTirelo uba ikhona ifight angazama uqala no Amahle azayazi nomtiritiri ba Amahle uready mntasekhaya amazipho akade amafutshane for ba akwazi usonga inqindi alifake entombini. Yay kwaze kwanzima, but anyway sathi sibone ke bazawudibana mos next week uTirelo kunye no Amahle nje basizawude abizwe ibhubesi nje uTirelo. Amahle naye ke wanqinela nayo impumelelo xa lithetha loo nto leyo, kodwa ke ngenye ivideo nje ehamba yodwa leyo. Khanikhenisho ke nina kuba nicinga ntoni ngale video no Amahle ezinto azithethayo apha. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.